Hi everyone, welcome back. Okay, so ngatak lerkanda kay geno khara leiba chatse na haibani aduna wari lotion se hojik se se Manipur da khusam taweba ko aduna akhoi gi mapan se sa topo matam se da saraga su satraga su skin care ma haitare yum sida adum tobom di mathok tai aduga akhoi na chathopa matam da di keno sidi sunscreen sidi ayung nang leibada khatang light oi ba ma tairaga su ya do chathopa matam da di kitang yamna keno oi ba tare broad spectrum ma taiba ma di ma thok tai ba ko aduna sunscreen do ai hana sigi skin care tawraga lairabani sigi mathak saista final do adu toksan se aduga akhoi chatpa matam da di makeup se tawrani aduga khara pung 10 13 swai degi chatkhragan da akhoi na pung amani lairaga amka reapply tawona hai adugi yamna nungai ba sunscreen ama su leiba ko ngasi se adu su ucharake product sing se loina mak season ba nungai dermaco gi ko I ham da sinaga doina 1% sigi hyaluronic acid sunscreen gel zini sigi sunscreen gel si se yamna lightweight oi ba adugumba keno doni koi moisturizer taw bo doina skin da heavy feel oi da ba do yamna light oi ba ko texture da to white cast so light de na ko koi ki moisturize taw ba dumaina fasana laibani taisala siga sumaina sunscreen na akoina yamna uba matam da hojikandi khutsa sida keno se akoi gi finger tip da khatang na taba ko pulap lower kan da dumaina taina bani ba yamna do shu yam ka hena taisalaga di blend to da su wide na ko adu da yam hena tairu ba su mathok ta di akoi gi skin na loksan ba ngam ba gi chang da adu khap tairaga lore Masiki sunscreen sigi key ingredients hyaluronic acid se 1% ne ko yari se aduga vitamin E yawre aduna akhoi gi skin sida yamna soft and supple ohelaga yamna moisturize tawraga plum oiraga laibada adumaina oibane ko aduga magi SPF se 50 ni aduga PA+ se 4 ne ko plus bari ni yawre se aduga quick absorbing formula ni broad spectrum oiba khaktang natana ma se blue light filter dagi su protect to godoi ni habadi akhoina phone gi screen dagi phang akhoi gi mai da sokhan bado adusu phahan gadoi ni ko sigi sina why does they sense yamna lightweight oibane ma sigi sunscreens next product sina sisini hyaluronic sunscreen stick manung gi magi masakse sumaina long thoni da ko sai sa keep ama yawarpane ba protect tongna ba aduga sai sa laire sina taiga doine ba ko aduga sidagi inkhat ka do product se kyam yawi yengse 20 gram ne ba ko si yawri za to yam yawdra sigi applications ina akoi gi keno mathak se skin mathak da sumaina dum tai bi are reapply to wo matam da yamna nungai ba mo ba do khoina makeup to dringai ki mamang gi se da tai ra su yai ko si sa product sing sigi ai description box da link piram ge aduga ai gi code season ta di dermaco da gi lai matam da 20% off am su phanga doi ni ko adugi code to su ai se screen da thogalam ge day 2023 in haiga do ko aduna dermaco gi keno da gi site da gi lai ba matam du da ai hoje se makeup khara to salura ge adi mathak da si se mu apply to ga da yeng se hoje se wari ke sila abane adu si ki se mu mathak ta apply to sen se ai se camera da khatang haidi yeng ba nuai na ba ke ba na ta ba ko adino swipe ba bo tat ka dom ni na daily wear ina du mai na to ba ba da abade maya mar ka to ngana ta da na ba adumaino ina dang habit ke bane ba ko siki sunscreen sticks da yawre se so hyaluronic acid ka ceramide ka ni UV broad spectrum oiba ko SPF 60 ni PA4+ se oiba dar ka siki dermaco gi product sing se loina fragrance free ngata ni dermatologically tested ngata ani ko when it's a toko to buda ni bigi di pack ama dum pai tana ko da si hap sa laga dum pu be yara bani siki product se akoi bata tari ma khol mayam se loire khutam ne hojik se dress no change kai kai to urage aduga chatna ba tawrase
loire lotion green yam pam ba man je green tamo su green set ki u ho buena Gari hobo pasaki ban labens Swada walnut ama hobo sis Ade Sofre ba Masay nung tagi do yung hari lagi niya ba weather jam nungai ri nga si nong ga khara ta ri ba di ani nga nong lai lo se ka tau bi weather do ni ma si foreign su tau bo ri ba akhoi se vishal do na lai sinjam ai khong loi lo lo ye mama kumar khong loi lo lo ye anam bana adu da ai kai no khara lai sen tau ba gari do swai da thamame adu ka lai ha 무슨 감이야 뭐야 timing is the long color kana is nuts when a khasa nuts not the seeds kumba khara ngo yaw bo bag ta container ma sa ma thu khasa sang le ni bu khujin nam ni go it ke Ini puri banana nya. Smi kuzinam ni ko masih. Keno ngatan. Koi ki it ki pot lai belak ba khot ba. Du ngatan ne ngasi de. Koi di it ki smai na chilam ni bhap pu oi ru de kwa. Jadi, koi cái nón này nè, ít ní na cái hay đâu, ít cái gì nữa trò, hàng chục nữa trò, hay gì, à tôi cái nón này ba, ngày xưa thì irai nữa ra, irai này mình luôn mà không đi, xoay để lạc rồi, không mình luôn làm mệt rồi, à tôi nó bị sao gì rồi, can đảm nó mà tôi làm chẳng ra tin ra, billing đồ khuam này, begging zu tawde begging zu tawde, ako masana tawde. Kamu na mawong am tade na no isidi sawya de ka hai sawya je ju mawong di tade ka hai ram ba ada mi chile hai ne hoji ki billing da di ina ho bana de ba adu su kham de hai ta wa ra ba kai nom ma sa na ba ma lai se la ma e ha na hai do ba Bigla da di puff tu mangai le kano di ang bread ka sila ra ke yang